I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na Cyber Balkan kanalu. Danas igramo igricu Splodiv, koja je, ako vidite, asocira igricu na igricu Bomberman legendarni. Naravno, ova je isto jedna indie igrica. Ja sam bio plavi, nisam si vidio da si mi postaviti bombu, da si mi ubiti. S tim da sam završio provisional bez poena. Inače, igra se igra preko interneta, multiplayer je. Može se naravno igrati na LAN-u. Igrica mi se jako i sviđa. Ubio sam samog sebe sad na ovaj put. Ubio sam samog sebe. Da, ubio sam samog sebe definitivno. No, nisam igrao. Prvi put igram s vama sada. Još je i ovo... Još je i zanimljiva jako igrica. Košta svega par dolara na Steamu. Naravno, ako volite ovake imamo T-Rexa, možemo jakati, što je zanimljivo. Sad ćemo probati da pobedimo puni bombu. Ubio sam samog sebe. Ispali smo drugi, naravno igramo novu vrstu. Evo, ubili smo jednog lika na glupav način. Još jednog. Pobedili smo prvu partiju. Jednu partiju smo pobedili na Victory. Jako je zanimljiva igrica, da li će igrati ne znam, i sad sam se ubio na glupavu foru. Kad bi vam rekao da sam pogrešio tastere na tastaturu, vi bi se smejali, ali nažalost jesam. Imamo jedno ubojstvo i jednu pobedu. Ok, znači 2 poraza, 1 pobjeda. Pa još jedna partija.
Ok, bomba me od dole spržila. A nema jednu mjestu, ok. Ja sam njamo pijem jutarnju kafu. Ok, pobedio sam, druga partija. Da, sam pobedio, ovo je zadnja, znači sad ako neko pobedi od nas koji smo već pobeđivali 2 puta, on je pobedio cijelu igru od 3 dobijene, jel igramo na 3 dobijene kao pa za malo. I sad oba dvoje umiremo, s tim da je nerešeno. Ok, ja ne znam gdje sam. Ok, umirem, poslije sam bombu. Umiremo majku. O, ne znam da te nas vidim. Da, gotova partija, definitivno. Kolega je pobedio, ja sam na drugom mjestu, 2 pobjede. Naravno, što se tiče ovog videa, to bi bilo to. Ako se vam svideo, ostavite like, share i subscribe. I to je bilo to, vidimo u sljedećem klipu, ćao! Here we go.